برخواندن جدای فرمایش برگن از دستمیز ولایت فاریاب السوالی المار قریه چاقتکتن فعلا مملکت ایران گه شایده شاعرین عطرالله جانده و از فرمایشگه و بونی بیافاس اولسینه هم فرمایش بار و شاعرین عطرالله جانده رفیقلاره محمد حسین جان تنها عبدالوادد جانی صوفی احمد جواد جانی دلشکسته شاعرین عطرالله جانده یازگن شعرلره ولن و قیبز مبارز نوازگشتیلر ساور سالقه شاعرین از دسته شنیده جدیدترین خواندنلرده فرمایش برن موسیلر من یگانه استاد شاعرم شاعرین عطرالله جان بلن هم تماس بلر لرده واتساپ رقملری کسپر 98 99588 خیر قالمش حالته فراموش قلمه دستر Düşmanlarını düz bilinsen bana göz yayılmadı Ya men ya hiçbir zulüm ben bir garip kan doklayı Ya men ya hiçbir zulüm ben bir garip kan doklayı Cedidlerin xondarlarda şairin Abdullah Can taqdim qiladi Yoshligimga ne güzelman senga bog'ladim dilim Xazon urdin aylayim bog'imga ochilgan gulim Jidolikdan yaxshiroq gar boshimga